na rakan-rakan dayo yang katilap kiban cara buta hua batang nyo ke cara kamu royong pesapat rawa mu lung hei berde uringan mandu bahaya tadu bo tamu pekat kiban pe yang dapat laku royong kiban ka nang rawa tu kiban ka bangsa tu kiban ka agama tu menan tengku nyo becet boh hinai luar nang rawa nekun ko urang inoi dalam nang rawa Pegah mat budi, mat ini, mat itu. Kepa ni mat budi nan? Oh dah pegah hono wajah. Kepa ni mat budi kena wajah. Pak yang kakrih bawah ni orang yang kabeha ni mat budi kena wajah. Lun nak pegah yang pegah bawah ro ni mandum. Lun orang sudah support dia hai le kodam. Sudah support dia hai le kapolda. Perkara lu menarik orang. Tapi sawana orang yang bangsa yang timilah. Ukeliling Aceh orang. Buat pesampau ideologi Aceh mereka bak urang mandu. Kayak dakwah kena gede. Dah pegah di bancara ada pesampau ro tu. Syariat tarikat hakikat makrifat nyona ke pendidikan nasional negara Aceh yang wajib tudang di atas rung bumi Aceh tanah aulia nyo. Kan dah pegah su gede lom. Nyo ki bancara di gede titip tetap dalam sabuh perjuangan nyo bu suci batin tile. Memupum buta doa titip datang dalam masjid buta doa rah tun ismayang ile rah ro tile bek tengah tu kedip pupua barang apa mati tu cahu kan cahit tengku karena pakan gaduh tamu fitnah gaduh tamu hujah taban lagi Melanda cik ana lebih jadi mengingat ke bangsa sayang ke bangsa tengku wah tengku utamang ideologi tengku syariat tarikat hakikat dan makrifat fuit lam utak bangsa tengku karena apa kan semulia-mulia nanggro nak ke pegah iaitu biladul maki banian biladul syam dan yang kalian nak ke biladul aishi pekan biladul maki nak ke biladul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biladul Palestin atau Syam yang nak ke bilad daripada para nubuah atau para nabi biladul aishi nak tanah ataupun nanggro daripada para wali-wali Allah maka bet tak mencuca tengku dalam perjuangannya pakan nanggro kedanya hana merdeka karena tanyo dalam perjuangan hana gelih hati itu karena tanyo di tahun tetap dalam semajid orang yang hana tarah ismayang hana datin ismayang nyo ke perkara kan salah punya kan salah apa je kata depu boleh kena kan hana depu politiknya dimain tu 80% kan terbentuk MP ini tu segala macam dan lain sebagainya kan hana depu tengku cuman kiban cara orangnya tengku dan hukum Allah Subhanahu wa taala AM tengku ingat Allah Muhammad Allah ke pangkai Muhammad ke moden nyo suri toladan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancit para anbiya-anbiya yang kawai yang kanwa bat Tuhan menancit para syuhada-syuhada yang kanwa bat Tuhan nyo ote tanari tengku bom sambung kenan tengku kan menyet-nyet tengku jadi mu ahlum mereka tak yang terutama ukur gurelun Abina Jinib Abiya Walid Zakir dan rakan-rakan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.